Ola e un saúdo a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo. Son Antón García Fernández, falo vos dende Jackson, aquí no estado de Tennessee, nos Estados Unidos de América, onde é a 1:04, 8:04 en Vigo. Toca xa que comece unha nova emisión en directo do Bar Celeste. Hoxe tiven sesión dobre, porque esta mañá tiven a oportunidade de entrevistar a Jordi Sierra y Fabra, o gran escritor e crítico musical. Este é o seu último libro, que non derradeiro, porque, bueno, leva escritos 500 ou 600 libros na súa bibliografía, Mis años rockeros. Eu quero, por suposto, recomendar este libro, porque, bueno, se vos gusta o rock, se vos gusta a boa música, pois Jordi ten moito que dicir sobre iso, pero non estamos aquí para falar de música, senón para falar de, bueno, algo que é un pouco máis complicado de explicar e de comentar, que é o desenvolvemento do Celta lonxe de Balaídos. Temos hoxe un programa que máis ou menos durará ata as 9 da noite, hora viguesa, porque, bueno, teño que ir recoller a miña filla e levala ao dentista, pero temos tempo de sobra, penso eu, para falar deste partido. E outro lado da liña cibernética está xa perto do Estadio Municipal de Balaídos, Fernando Rodríguez Estevez. Benvido, Fernando, como sempre. ¿Qué tal, Antón? Un placer, como siempre, estar aquí contigo en este programa ya que empieza a ser veterano en la red. Y nada, vamos a intentar analizar lo que vimos el domingo, otro chasco, casi seguido ya. Llevamos un mes bastante malo de resultados y bueno, vamos un poquito a hablar de cómo vemos ese mes ya recién terminado y también de cómo vemos el cierre de mercado que se produjo ayer, sobre el que hoy habló Marco Garcés, que, bueno, pudimos ver la rueda de prensa, tampoco fue demasiado larga, le apretaron un poquito, pero se supo defender bien, como gato panza arriba, y vamos también a dar nuestras opiniones sobre eso. Pois sí, falaremos de algunhas cousas importantes nestes intres, febreiro do ano 2025, da actualidade do Celta, pero non só con Fernando, senón tamén en Vigo. Está xa preparado tamén o noso amigo e bo celtista, profesor titular de Filoloxía na Universidade de Vigo, Jorge Luis Bueno. Jorge, que tal? Como vai todo? Que tal? Boas noites. Ben, todo vai ben. Quizáis a excepción do que pudimos presenciar o outro día, non? Que é o que nos trae hoxe a esta tertulia, como sempre. Como antes falábamos, antes de comezar o programa, se temos que ter un Bar Celeste que non sexa moi longo, ten que ser este de hoxe, porque realmente, en canto ao futbolístico, pouco imos ter que falar, non? Sí, interesante comentar o que decía Fer sobre o mercado, o peche de mercado, e ver un pouco pois que podemos comentar sobre iso, non? Que tamén é interesante. Sí, interesante, precisamente pola falta de actividade e pola actividade de xogadores que liscan da plantilla. Antonio García Teijeiro ia estar no programa porque foi ver o partido a casa do meu tío José en Teis, pero desgrazadamente non vai poder participar porque a súa muller, a miña nai, Susi, está no Álvaro Cunqueiro, no hospital, aqueixada de apendicite. Xa lle fixeron fixeron a operación e está agora no postoperatorio. Envioume algún comentario, pero sobre todo as puntuacións e tamén a porra, e, bueno, xa compartirei iso con todos vos despois. Unha aperta para todos os que estean no chat, como Quiecito, Dinky, Rubén Lomba, Tino Vaz, moitos máis. Por suposto, unha aperta para Antonio, que agardemos que poida estar por aquí despois do partido fronte o Betis. Ese será na casa esta vindeira fin de semana. Jorge, Fer, a min dinme ás veces polas redes sociais, algúns ouvintes do Bar Celeste, é que sodes moi negativos, algúns de vos sodes moi negativos, non? Ás veces non quero escoitar o programa porque penso que ides ser moi negativos. Eu sempre digo que a min gustaríame ser positivo e sou positivo cando vexo as cousas que me gustan, pero é que recentemente é bastante difícil ser positivo, sobre todo fora da casa. Jorge,
tes algunhas verbas para explicar o que pasou en Mestalla, porque eu penso que o Celta está a tocar case que fondo fora da casa, non? Pues sí, creo que outro día, non sei en que programa ou en que cousa que lin, decían que dos últimos 19 puntos creo que acadamos 4, unha cousa así. O sea, creo que é unha renda bastante pobre. E realmente penso que todos esperábamos que o partido do outro día, por as circunstancias nas que xogamos e polo rival, que podía ser un bo momento para comezar, non? Un pouco a gañar fora, a intentar pois marcar máis, vamos, a intentar acadar máis puntos, non? Pero de novo pasou, non sei, falamos tamén outro día do plan A, do plan B, non sei cal foi o plan do outro día, penso que tamén o plantexamento do partido non foi o adecuado, si é verdade que, como sempre, hai momentos onde a cousa mellora, pero penso que tampouco o plantexamento do partido estivo ben. Estamos a comezar, penso eu, a instalarnos, a pesar de que tanto, bueno, o entrenador nas rodas de prensa, pois evidentemente dá toda a súa forza, pero penso que Fran Beltrán, que foi un dos que entrevistaron o remate do partido, non quería un pouco falar con moita claridade, pero penso que todos entendimos moi ben que hai algunhas alarmas que están empezando a soar, non solamente por estar perto dos 4 puntos do descenso, senón tamén porque estamos comezando quizás a instalarnos nunha especie de mantra permanente de isto ímolo arranxar, isto vai mellorar, traballamos moi ben, gustoume o partido, temos tal, que é verdade, e creo que unha mesma sensación que tamén se instala en algunha parte da afección, non? Ti comentabas antes que bueno, que sempre algunha xente nas redes e por aí, sempre que faz algún comentario crítico, te din que bueno, que somos negativos ou aquel artigo que vos falaba outro día eu do celtista cenizo, non? Pero que é unha cousa que de verdade está empezando mismamente hoxe pola tarde, bueno, despois do xantar na casa, falando pois coa xente coa que vou a Balaídos e vemos os partidos, si é verdade que na xente nova si hai esa cousa de estar a morte co equipo, pero a morte co equipo sen digamos, tratar os aspectos que son máis problemáticos, non? Por exemplo, falamos dos fichajes, non? Da xente que se vai, das posicións que están un pouco colgadas, é verdade, da potencia da canteira, pero penso que hai moita xente que non ve ese problema hoxe e que todo fiamos a que a canteira vai moi ben, a que temos xogadores fantásticos de cara ao futuro, pero o que falamos outro día, de cara ao futuro é o futuro, pero non podemos continuar pois acadando soamente os 3 puntos na casa e ningún punto fora. E xa non falo de que fagamos a clásica media inglesa de gañar na casa e empatar fora. Pero eso, claro, non o conseguimos porque non empatamos fora. Estamos perdendo todos os partidos e na casa pois xa non temos tanto fortín como hai unhas semanas. Eu tampouco pois me explico moi ben que pasa. Non penso que é unha gran falta de acierto. Realmente, o principio do partido outro día, pois, bueno, houbo ocasións e circunstancias. Eu penso que ata que marcaron o primeiro gol perdoamos moitísimo de novo. Penso tamén que os 2 goles neste partido e en partidos anteriores tiveron lugar por erros nosos. É unha cosa que falta, esa que sucede moitas veces. O sea, encaixamos moitos goles, estamos a remolque, a rebufo do que marcan os demais, moitas veces por erros nosos, e non porque o equipo que temos en fronte xogue mellor. E iso pois, é un problema, unha falta de concentración, unha falta de forma que é complexa. Logo falaremos de aspectos máis concretos, pero creo que en xeral temos eso, unha falta de acierto e uns erros importantes que non sabemos moi ben por que suceden. Sí, eu engadiría iso tamén unha falta importante de intensidade, sobre todo nos partidos fora da casa, e penso que neste partido fronte ao Valencia
foi un exemplo bastante claro diso. Fer, non sei como viches ti este partido. Bueno, a mí en la primera parte me cuesta pensar o recordar una ocasión clara del Celta. O sea, yo creo que la única ocasión que hubo, semi-ocasión, por decirlo de alguna manera, es una de Borja. Sí, a de Borja Iglesias, ao principio do partido. sí, que va fuera. Pero realmente apenas se le ve a Mamadashvili en la primera parte. Yo la primera vez que veo actuar a Mamadashvili y que sé cómo está es en la segunda, con un primer disparo entre los 3 palos. Pero en la primera parte no recuerdo así ninguna ocasión que diga, bueno, les estamos perdonando la vida. De hecho, hacia el minuto 40 yo estaba deseando que el árbitro pitara el final de la primera parte porque veía que el equipo se estaba deshaciendo. Ya nos avisó de cabeza Hugo Duro, inexplicablemente mandándola fuera, pero al Celta no le bastó ese aviso para entonarse, o sea, no le bastó. Entonces, claro, justo después pues viene ese gol en una posición similar del delantero, solísimo, igual que había estado Hugo Duro, viene ese gol, con lo cual defensivamente volvemos a retroceder. Habíamos avanzado un poco y volvemos a retroceder, ¿no? Efectivamente, decía Jorge, estamos generándole al rival las ocasiones sin que el rival las trabaje. O sea, estamos perdiendo unos balones en zonas muy delicadas. No es uno, son varios. Por eso yo estaba deseando que el árbitro pitara el final porque teníamos ahí una, entre comillas, empanada bastante grave, ¿no? Y en la segunda parte, pues eso, el Celta como que se activa un poco. Decía el otro día Jorge, parece que estamos esperando a que nos vengan maldadas para activar un plan realmente activo, ¿no? Y en la segunda parte vemos por fin a Mamadashvili, vemos que, bueno, que está en el partido, que puede hacer alguna parada y realmente no nos da, ¿no? Marcamos ese gol y enseguida, pues en vez de hacer un efecto, digamos, positivo en el Celta sigue igual. Yo veo unos huecos muy preocupantes entre la media y la defensa. El otro día el Valencia pudo jugar muy tranquilo en esa zona. Había mucho espacio en esa zona. El gol que viene, el segundo gol, es claramente un pase que le filtran al delantero del Valencia, bueno, al mediocentro, que realmente lo deja bastante cómodo. Luego, bueno, le hace un poco de oposición ahí Starfelt, pero creo que hubo mucho hueco para el Valencia y faltó intensidad, lo dijo Fran Beltrán, hablabais de lo que decía al final del partido. Es verdad, el Valencia estaba jugando una final y el Celta pues parecía que tenía todo resuelto en la temporada con esa actitud, ¿no? Entonces sí que eché de menos esa intensidad que vimos en otros partidos como contra la Real Sociedad aquí en Balaídos, ¿no? Pero estamos volviendo a hablar de Balaídos, evidentemente, otra vez el único sitio donde parece que el Celta carbura, ¿no? Y hablabais del optimismo que hay en algunas personas. Bueno, yo realmente lo que estoy leyendo es más bien pesimismo, pero igual es porque me coincide a mí. Estoy viendo en las redes sociales muchísimo catastrofista, sobre todo con el mercado de fichajes, del que luego hablaremos. Y bueno, ni tanto ni tan calvo. Ahí estoy un poco con Fran Beltrán. Ni éramos antes unos fenómenos, ni ahora somos evidentemente los últimos. Pero evidentemente hay cosas que realmente son como ya algo mecánico, ¿no? Esa actitud fuera de casa. No puede ser que haya tanta diferencia entre casa y fuera. Y vamos a ver si por lo menos en casa mantenemos, luego hablaremos del Betis, pero vamos a ver si mantenemos esa actitud y esos resultados, porque al final yo dudo mucho que en casa mantengamos ese ritmo de puntos, ¿no? Y luego habrá que pescar fuera y ahí va a estar realmente el kit de la cuestión. Ya para terminar, hablabais de fichajes. Luego daremos más detalles, pero yo de entrada lo que digo es que este mercado lo que deja adelante del Celta es un reto monumental, diría histórico, de la cantera que tiene por delante. Es decir, yo nunca vi a la cantera con una responsabilidad tan grande como la que va a tener ahora. Sí. Quedan 5 meses claves y esto se pone en un porcentaje mucho más alto del 50% en manos de la cantera. Yo nunca vi a una cantera enfrentándose a semejante papel. Incluso le llegaron a preguntar hoy a Marco Garcés si temía por la permanencia en primera. Algo que yo descartaba hace unos meses, pero ahora ya no me atrevo a decir nada. Entonces creo que la cantera nunca tuvo un reto de semejante magnitud delante suya. Yo no es que diga que no confíe en que lo saquemos. Yo creo que sí que hay cantera. Pero lo que digo es que es la primera vez que veo que tienen ese papel los canteranos, ese papel tan importante. Sí, se eu digo que o Celta semella tocar fondo fora de casa, refírome a estes 2 últimos partidos, dos que eu
teño moitas dificultades en salientar cousas, non? Especificamente do partido de Valencia, esa conexión Carreira-Durán e un golazo para empatar o partido é a única cousa que máis ou menos podo sacar e salvar deste encontro, porque polo demais foi un partido para min verdadeiramente infumable. Pensade que o Celta fixo 14 faltas na primeira metade. Sí. Estar en 2 díxitos de faltas en 45 minutos, bueno, non eran faltas tampouco de cartón ou cousas así, pero dame unha idea de que o equipo está fora de punto. Un equipo que fai 14 faltas nunha primeira metade, aí hai algo que non está a funcionar. E despois hai moitos xogadores pois, que non tiveron o seu partido. No medio campo, Ilais e Beltrán moi mal, Borja arriba tampouco funcionando moi ben, pero bueno, é que realmente podo facelo extensible a todo o equipo, que nin sequera había conexión entre o porteiro e a defensa, uns intres, ás veces case esperpénticos de algúns pases atrás a Guaita, o Guaita que saía, pero o balón, menos mal que foi unha falta clarísima a Stalfer, porque senón xa chegaba o primeiro gol, non? E despois, tampouco é que o Valencia fixese un partidazo. O Valencia precisaba os puntos. Despois deses 7 goles fronte ao Barcelona que lle meteu o Barça, estaba na casa, fronte a unha afección que estaba pues, totalmente crítica co equipo, moi pouco contenta, e o Celta non aproveitou absolutamente nada diso, e un Valencia con moi pouco fútbol leva os 3 puntos, e que o Celta nin sequera conseguiu empatar este partido. A min pareceume un deses partidos nos que realmente o Celta é que non puxo prácticamente nada de fútbol. Non podemos nin sequera dicir que tiñan o balón nos pés e non sabían que facer co balón nos pés, e que tivo tamén moi pouca presenza nese sentido. O Celta tivo moi pouco tempo o balón nos pés, e sí, cando tiña o balón nos pés, xeralmente non sabía que facer. Entón, pareceme un partido que dá moito que pensar. Non sei se poden sacar conclusións fatalistas, etcétera, etcétera, pero eu penso que sí é un partido, estes 2 partidos fora da casa seguidos, que era un test, ¿no? que era un exame importante despois da derrota na casa para Giraldez, eu penso que o Celta, dende logo, non pasou ese exame, Jorge. Non. Realmente penso que non é que sexamos fatalistas. Penso que de un realismo importante. Penso que neste partido que esperábamos todos un cambio, e ao final o que vimos foi, en moitos casos, a peor versión de case todos os xogadores que tivemos. Hai unha clara baixa de forma entre as baixas que temos, que non está Iago Aspas, non está Mingueza, coincide con momentos pues, de moi baixa forma de moitísimos xogadores. Borja Iglesias lle custa moitísimo ver Porta tirar un pouco máis preciso, aínda que traballa e que sempre sinalamos que está sempre aí, custa demasiado ter algunha ocasión clara como algunhas que tivo ao principio. Un Williot, aí está, tamén dista moito do nivel que tivo ao principio. Bueno, evidentemente xa non mencionamos como o caso de Dubicas, porque ten a cabeza noutra parte, tanto a tiña outra parte que xa nin está, ¿no? Que xa está noutra parte, sí, efectivamente. Vemos despois o propio Moriba, ¿no? Que unha cousa clara, xa é o segundo partido que encadea facendo algo. Se antes falábamos que a dupla Beltrán-Moriba eran, digamos, un centrocampo que funcionaban bastante ben, levamos 2 partidos bastante flouxiños, máis quizáis de Moriba que de Beltrán. En este caso, aínda con máis saña, porque perdeu con claridade esa pelexa que tiña con Guerra, que foi precisamente o que compartiu equipo cando estivo no Valencia no pouco que estivo. Foi xusto tamén o que levou no banquillo naqueles momentos, non? E o resto, pois, pasa un pouco, non sei, semellantes. En Minguezas, en Aspas, complexo, quizáis o único bo que temos, pois, evidentemente, Pablo Durán, que penso que volveu outra vez a facer un partido, quizáis, o máis destacado dos 11, non? Mencionaba antes o pase
filtrado de carreira que lle deu unha definición estupenda a Pablo, pero realmente eso tamén foi o pequeno momento de ledicia que se foi ao carallo porque chegou pois, pouco despois, creo que 2 ou 3 minutos despois, Sí. o segundo gol, que tamén foi unha acción combinada entre dous xogadores, creo que foi Rioja e Guerra, e foi outra cousa moi semellante ao primeiro gol, que foi tamén obra de Rioja, cunha clara falta de coordinación entre, se non lembro mal, Starfel, Domínguez e Cervi, que, como decía Fer antes, esa xogada de subo por arriba e me quedo prácticamente só, sucedeu en 6, 7, 8 goles nos últimos partidos. Entón, claro, hai unha falta de forma, unha falta de xogo gorda, non? É unha facilidade, Jorge, para que os rivais centren, Claro, porque ese aviso de Hugo Duro, eu pensei que era gol xa, non? E foi un centro moi sinxelo. Sacou petróleo prácticamente das cousas que lle puximos en riba da mesa, non? E eso, mencionabas antes os erros que tivemos, non? Esa tontería de, es que, claro, a mí nunca, a ver, eu entendo que aí estou un pouco viciado, nunca me gustou moito como portero, pero sigo estar a pensar que Guaita non ten un nivel neste momento, polo que sexa, como portero de primeira división. Pues mira, aí está a pregunta, Jorge, que di Rubén Lomba. ¿Creéis que Guaita nos está quitando puntos? Yo lo veo más flojo que la temporada pasada y no lo renovaría. Yo creo que sí. Este ano non está facendo esas paradas salvadoras que facía o ano pasado, se queredes. Está tendo estes moitísimos despistes destes que poden xerar, pois eso, un gol en contra e moitos goles pode facer moito máis. No primeiro gol é que entra polo seu lado, o sea, polo lado que está cubrindo el, mesmo co que pasou no partido anterior. Entón, non sei, hai tamén unha baixa de forma e de intensidade na portería que é un pouco preocupante. E se iso añadimos por riba, que, como decía Fer, a defensa, pues, que estaba moi solvente, tamén é verdade que non estaba Marcos Alonso, que é o que está dando esa prudencia a todos os demais, pero claro, é que se xusto cando faltan 2, 3 pezas o equipo non vai, eso é porque outra vez volvemos a falar do fondo de armario. Non temos un fondo de armario solvente para pelexar por moitas cousas, non? E se tampouco aproveitamos o mercado para intentar facer algo de cara ao futuro, pois imos ter, como decía Fer antes, un problema xa de cara á mesma permanencia, que son moi poucos puntos e claro, nada que teñas un problema nun vindeiro partido, é que xa estamos aí. E son todavía moitos meses para estar tranquilos. Sí, quedan 16 jornadas, Fernando. Sí, y habláis del tema defensivo, como yo decía, y además pongo ejemplos, que la defensa ya no tiene la actitud que tenía hace unas semanas. Esa jugada que comentabas, Antón, de Starfel, aunque le hagan falta, la actitud de Starfel no es la correcta. O sea, a mí me da igual que le hagan falta. Se le ve a Starfel como desconectado, como inactivo, como que le falta, entre comillas, sangre. Entonces, claro, no es excusa. Es decir, es verdad que es falta, ¿vale? Bien pitada, pero creo que denota eso una falta como de energía general que le faltó al Celta el otro día en el partido, ¿no? Y bueno, pues un poco, realmente el resumen ya lo he hecho, pero quiero decir que el Celta realmente decepcionó por este partido en el que habíamos puesto prácticamente todo el mundo que íbamos a puntuar, al menos empatar, al menos lo teníamos como un partido de, digamos, de 3 puntos o de 1. Y no es que ya no puntuemos, es que la sensación es, bueno, pues preocupante. A ver cómo se recupera el equipo en casa. Pero, claro, lo que decía antes, ¿no? El equipo está débil, ya no es porque le falten jugadores importantes, sino por la actitud de algunos que sí que estaban dando el callo hasta hace poco. Entonces, bueno, se junta todo, ¿no? Lesiones, sanciones y la baja forma que decíais. Hai un comentario aquí de Tino Neira que di: eu penso que Xiraldez buscou máis un Celta máis compensado no defensivo e renunciou ao primeiro Celta máis propositivo no ataque por encaixar tanto e polas lesións. Isto lévame a unha pregunta que penso que é importante, porque evidentemente no comezo da tempada, o remate da tempada pasada, o comezo desta tempada, estábamos todos moi contentos, moi emocionados coa posibilidade de que un adestrador de casa levase o equipo, as cousas parecía que estaban a ir ben, pero claro, un pode estar no xiralcóptero e ser crítico
con Giraldez. Cal pensades que é non a porcentaxe, pero sí a responsabilidade que ten Giraldez nesta xeira de malos resultados do Celta, sobre todo fora da casa. Pero non só. Home, supoño que unha boa parte, tampouco sabemos, é verdade que tamén pois tocoulle xogar coas pezas que ten, e tamén é verdade que el mesmo é bastante crítico co tema dos fichajes, ¿no? Porque estivo falando estas últimas semanas de a ver se pecha xa o mercado, deixamos de falar como se el non tivese nada que decir ante eso, é que o mellor non ten nada que decir. Eso para mí é un problema, porque eu penso que o adestrador ten que colaborar bastante na planificación deportiva, ¿no? Pero penso que sí, que é unha boa parte esta cousa de non repetir 11 nunca, de que feito vai moi parella a que rara vez acerta no plantexamento de partida, ¿no? Tamén é verdade que sempre rectifica ben, pero moi poucas veces de partida sae con ese plan A do que falamos sempre, non? E outro día lía que tamén temos esta idea de ir a remorque sempre, ¿no? Creo que se non lembro mal o que lin, que dos 21 partidos que se xogaron, creo que solamente 6 deles marcamos primeiro. Todos os demais estivemos por detrás, non? E os outros, pois bueno, aí vai. Entón, penso que sí, que hai un problema, ás veces, como ler os partidos ao comezo, non? É un bo lector do que pasa no partido, pero creo que custalle plantexar os partidos de inicio, e cando pois tes problemas coas pezas que tes, pois é complexo, non? E claro, encima pois estamos tendo a semana que ven, por exemplo, non van a estar nin Starfel nin Moriba, e ainda que recuperen a Mingueza e Alonso, pois sempre hai posicións, xogadores, cousas que non acaban de estar ao 100%, eso pois lastra moito o protexamento que tes, non? Tampouco entendín, por exemplo, o excesivo cuidado, non? Que puxo outro día coa entrada bastante tardía de novo de Fer López, non? Que penso que mellor era un partido tal e como se estaba colocando para entrar un pouquiño máis. E outra vez vai pasar o mesmo. Entrou, creo que foi no 86, 85 por aí, e deixou un montón de detalles técnicos de calidade. O mellor un pouquiño antes, pois estaría mellor, non? Sí, pero aí eu, Fernando, antes de que interveñas, eu estou bastante con Antonio García Tejero aí nisto, que se realmente o xogador que vai salvar e resolver os partidos Fer López, realmente quizáis estamos a poñer demasiada responsabilidade na canteira, ¿no? Sí, pero hizo un poco Fer López lo que hizo en Vitoria, que es darnos un poco de aire de que, bueno, ahí sí que parece que hay fútbol, ahí sí que parece que podemos sacar algo positivo, ¿no? Entonces me dio una sensación que a ti, Jorge. O sea, yo creo que fue buena la entrada, pero tarde, ¿no? Me quedó antes por comentar un tema que habíais dicho, el tema del portero, ¿no? Para cerrar el bloque anterior. Evidentemente no es momento de plantearse una renovación de Guaita ni por asomo, ni de lejos. Yo, si no recuerdo mal, Guaita llegó, corregirme si me equivoco, en un último día de mercado, o casi a última hora de mercado, me parece. Creo recordar que llegó así. Sí, cara fin do mercado, sí. Claro, entonces una posición tan, digamos, problemática para el Celta en los últimos años no puede llegar el último día de mercado. Con esto quiero decir que creo que el Celta podría no renovar a Guaita y en verano ponerse con tiempo y con información suficiente y fichar un portero no el 31 de agosto, sino ficharlo pues a mediados de julio, por ejemplo. Entonces creo que no es una posición para ir a última hora, al último día, al último minuto. En el Celta no, en otro equipo a lo mejor sí, pero en el Celta no. Claro, entonces creo que... Históricamente, creo que os mellores celtas que tivemos sempre coincidiron con figuras senlleiras porteiros, sí. na porta, o sea, con porteiros mesmo incluso Pinto, que xogou tamén en segunda división, era un portero de certas garantías, pero xa non falo pois de outros nin, vamos,
do Tuel e demais, non? Pero incluso os tempos recentes sempre coincide con iso. O sea, a porta é unha posición que non podemos esquecer e que temos que ter un pouco de protegimento. Ás veces paga máis a pena contar co xente. Aí, por exemplo, sí que moi poucas veces se fai caso do que tes na casa. Porque eu penso que para atraer xente tipo Dituro, tipo Marquesín, o tipo Guaita, ou aquel que viu que non chegou a xogar, Alves, se chamaba. Sí, sí, Diego Alves. Diego Alves. Exactamente. É que para traer calquera deses 4, abonda co Iván Villar. Quero decir, pensa noutro portero que sexa mellor, pero non fiches alguén rápido e mal e correndo, cando que hai que darlle un pouco de tempo, calma e dedicarlle tempo. Sí, yo he de decir que de esa lista que diste, Jorge sacaría a Dituro, ¿eh? Yo de esa lista sacaría a Dituro, yo a Dituro me lo quedaría. Dituro penso que dos 4 foi con diferencia o mellor. Sí, y luego hablando de Giraldez, pues lo dije hace unas semanas cuando también volvíamos al tema del entrenador. Está debutando en primera, está debutando con el equipo que más quiere de primera división. Y creo, coincido contigo, Antón, que el otro día lo hacías público en un bar que hiciste solo, que creo que es el indicado para el Celta. O sea, yo ahí estoy de acuerdo. Pero, claro, los debuts y las primeras experiencias tienen estas cosas. Es decir, si Giraldez fuera de otro nivel, pues a lo mejor no podría estar en el Celta. Yo sigo creyendo en su forma de ver el fútbol. A mí me convenció prácticamente desde el primer día que cogió al Celta con el partido del Sevilla. Es lo que le estaba pidiendo al equipo, ¿no? Que dejase de mirar hacia atrás, que fuese valiente. Bueno, hay que asumir consecuencias de esa postura. Él lo dice, él lo sabe. Y evidentemente ahora está, digamos, probando de verdad lo que es, pues la primera división en su nivel más alto, y entiendo que hay que darle un margen, evidentemente. Es decir, no podemos volver a caer en los despidos y contrataciones sucesivas que tuvimos de entrenadores con el Celta. Ninguén fala de despidos, simplemente claro, da responsabilidade que poda ter o adestrador como director de todo isto nesta situación na que se atopa agora o Celta. Claro, entonces yo confío en Giraldez, o sea, yo, vamos, no tengo ningún tipo de duda. Evidentemente es un bache que él sabía que iba a venir y que lógicamente había que tenerlo. Entonces, bueno, ahora es otra prueba de fuego para él, saber salir de ese bache y saber salir de la manera que él predica, ¿no? Con ese fútbol que predica, con un fútbol con el que yo estoy de acuerdo, pero al 100%. Lo que pasa que, bueno, pues evidentemente las circunstancias que ahora se han juntado son negativas. Evidentemente fuera de casa tiene que hacer algo, no sé el qué, pero este equipo tiene que estar más activo fuera de casa. Y hablabais antes de las faltas que se hicieron. Bueno, yo en ese caso entiendo que el Celta hace faltitas, hizo la primera parte muchas faltas en Valencia, pero sí, de una manera para digamos, corregir esa dejadez, esa debilidad que estaba mostrando en partidos anteriores. Pero 14, bueno, Fernando, que es una falta cada 3 minutos. Sí, pero bueno, digamos que es la manera a lo mejor de rebelarse del equipo, de decir, bueno, vamos a dejar de tirar los partidos de fuera y por lo menos vamos a empezar por lo menos por saber o por hacer saber que estamos en el campo, ¿no? Y lo comentaban también en la televisión, en el canal, ¿no? Que decían que, bueno, que el Celta realmente estaba haciendo demasiadas faltas. Ninguna creo que era de tarjeta, pero bueno, era una manera un poco de decir, bueno, estamos aquí y no queremos otra vez que se nos pase por encima, pero da igual, porque si no es una cosa es otra. En este caso fueron pues los fallos defensivos, uno detrás de otro, las pérdidas de balón, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que faltan muchas cosas fuera de casa y vamos a ver cómo está el equipo en casa, ¿no? Y ya recuperando jugadores importantes, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor es verdad que ese fondo de armario que comentabais alguna que otra vez, pues sea realmente más problemático de lo que pensábamos al principio de temporada, ¿no? En agosto pensábamos que teníamos un fondo más sólido y ahora igual no hay tanto fondo. Y después de este mercado, que hablaremos en breve de él, pues igual todavía es menor el fondo de armario. Sí, eu quero dicir unha cousa sobre Giraldez para que se entenda un pouco o que eu penso neste sentido. Para mí, Giraldez, como todo o mundo sabe, é un adestrador que está a desenvolverse, non é nin Guardiola nin Maguregui. Entón, ten o seu estilo, ten que ir aprendendo, pero ten tamén que pensar que está a dirixir un equipo de primeira división.
dunha das mellores ligas do mundo. E, bueno, pois, evidentemente, cando unha aposta por un entrenador deste estilo, hai cousas moi positivas, a relación cos seareiros, a importancia da canteira, etcétera, etcétera, pero vai haber momentos nos que as cousas non van a ir ben. Neses intres, penso que non podemos pensar que Giraldez sexa un home totalmente intocable. Penso que os periodistas, os xornalistas, os afeccionados deben ter a posibilidad de dicir, pois non me está a gustar isto que está a facer, e si me está a gustar isto que está a facer. Iso non quere dicir que un desexe que o Celta perda para eliminar o adestrador. Estamos co adestrador, pero estamos co adestrador dende o meu punto de vista, dende unha óptica constructiva, non para eliminalo, non para que lisque, senón para que vaya mellorando. Pero eu teño bastante claro que penso que hai xente que o di no chat tamén, que esta é unha tempada na que, bueno, pois haberá que sufrir para manter a categoría, que, como xa dixemos, ese é o obxectivo deste Celta. Pero Giraldez é un bo adestrador, coas súas cousas positivas e negativas como a todos, pero está a adestrar un equipo de primeira división. E non é nin Guardiola, nen Klopp, nen David Vidal ou Magoriegui. Temos que comprender o que temos, non? Tamén penso que igual que falamos da canteira para proxecto de futuro, eu tamén penso que Giraldez é un entrenador de proxecto de futuro. O sea, non estou... tamén ten que aprender, pero penso que tras a aprendizaxe pode ser un entrenador que acade un nivel altísimo, porque ten mimbres e ten capacidade, non? E penso que ainda por riba, a pesar de que, por exemplo, poidamos estar en posicións complexas, eu non o botaría fora nunca, porque eu penso que é o que pode non somente salvar isto, senón sacar o Celta de outras situacións problemáticas nas que nos podamos ver metidos, mesmo se temos que estar nun hipotético descenso, non? Porque unha persoa que tamén coñece ben ligas, espero que non suceda, pero sí penso que é unha aposta tamén de futuro. Pero tamén é verdade que por parte do club eu penso que habería que dar algún paso un pouco máis para apoiar iso, non? Tamén unha cousa que eu noto noutros momentos, cando hai un entrenador que está empezando xa a estar máis fora que dentro e que as cousas non van ben, é certo que ti sintes un descontento nos xogadores bastante palpable. E penso que agora non é o caso. Agora creo que os xogadores están cómodos, están ben co entrenador e tampouco están a ser moi conscientes do que pasa. Eu penso que eles mesmos son os primeiros que non entenden por que non salen as cousas cando saían hai 4 ou 5 semanas, non? Entón, claro, eso para min tamén é unha pedra... Bueno, saíron de casa, Jorge, fora non tanto. Sí, fora nunca saíron, pero penso que tampouco eles saben moi ben que pasa, non? Por que na casa sí e fora non? Mais alá do ambiente, do que ti queiras, non? Pero penso que non estamos nun caso deses onde xa ves un adestrador que está fora, non? Penso que non, que todo o mundo creo que teñen ganas de remar na mesma dirección, pero evidentemente é complexo, non? E o que está claro, por exemplo, agora que hai este comentario aí, é que pensábamos que non tiñamos tanta Iago dependencia, pero evidentemente sí que a temos, e non tanto polo gol, senón polo que é capaz de xerar Iago Aspas no campo. Polas sensacións tamén, claro. As sensacións, os pases, a visión de xogo, os espazos que pode crear. Claro, logo todo iso hai que aproveitalo, pero penso que sí que é moi complexo xogar con este equipo sen a presenza de Iago Aspas. Sí, lo que pasa es que en partidos como contra la Real Sociedad, ahí pareció que superábamos esa Aspas dependencia, porque no jugó nada y jugamos un partido completísimo. Entonces ahí nos creímos que podíamos prescindir de él, pero al final, a la larga, parece que tiene que estar en algún momento, porque si no, ya no Yago, ya los demás, pero evidentemente Yago, que es el que, digamos, lleva aquí más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es decir, no podemos prescindir de él en este momento con la plantilla que tenemos y después del mercado que hemos tenido. Entonces, pues evidentemente va a venir bien que vuelva. Yo creo que contra el Betis no va a estar aún a tope, igual juega un poco,
Pero bueno, el problema, yo creo que más que de Yago es un problema general, que creo que tiene que haber ahí un entonamiento general, porque en Valencia, bueno, pues lo dicho, hasta la segunda parte no apareció en la tele Mamardasville. Entonces, bueno, eso hay que cambiarlo. Sí, sabemos que para ben porque levamos vendo moito tempo, pero non nese partido. Falemos do mercado, xa que estabades a amentar iso. Penso que bueno, o mercado é un mercado de saídas. Hai unha chegada, ¿no? Un par de chegadas, bueno, pero sobre todo saídas nas últimas horas, pois Tasos Dubicas que xa non está no Celta. Jorge, Fernando, que mensaxe recibides vos como celtistas, como seareiros deste mercado de inverno? Home, non sei, eu penso que hai unha mestura de dúas cousas, non? Por unha banda, se está querendo dar unha sensación de esta nova directiva é distinta, temos unha presidenta que fai as cousas de outra maneira, hai un director deportivo que intenta facer as cousas de outra maneira, un adestrador, unha canteira, pero ás veces non sei se realmente é un apoio porque se cree nese modelo ou tamén é unha forma que é moi axeitada para as contas do Celta de agora, non? É unha forma de non gastar moitos cartos, non sei se porque non se teñen ou porque non se fixeron ben as cousas e hai que sanear durante un tempo, pero penso que sí, que temos un problema, o sea, non, si vendes constantemente, é o que falábamos sempre, non? Se non hai unha planificación de mercar e de facer compras fixas e non fialo todo a cesións e a cousas que te poden desbaratar a planificación, pois é complexa. Eu non pensaba que nesta mercado de inverno fósemos a ter máis fixaches, é unha cousa que teño clara. Pero agardabas tantas saídas? Agardaba menos saídas, porque eu pensaba que había xogadores que poderían quedar polo que falábamos outro día, porque eran necesarios e porque poderían ser pois un bo fondo de armario para cando fose preciso, non? Pero que, claro, hai cousas que bueno, que o de Dubicas pois non entendemos moi ben por que non tivo mellor actitud, nunca se entendeu que lle pasou. O tema de Aidú, non? Eu a veces tampouco entendo moi ben porque Aidú é bo para axudar o Valladolid e non é bo para nós. O sea, por que un rival directo por los temas da permanencia pode botarlle unha man? O sea, se está mal, está mal. Se non pode xogar aquí, tampouco pode xogar alá. Eso xa falábamos outro día. Entón, non entendemos moi ben que hai, non? Entón, sacamos moi ben cunhas vendas ou cun retornos económicos que tampouco, non sei, tampouco son demasiado amplos, non? E claro, sí, queremos cantera, que pone aí Manuel González, que non queremos cantera, pois 7 tazas, sí, pero sempre falamos de que a cantera ten que estar compensado un pouquiño con experiencia, ¿no? E decía Fer que, claro, que é un reto que isto, pues nos días da vida, ¿no? O sea, temos unha meses por diante onde temos que facer funcionar sí ou sí a canteira porque non vamos a ter máis. Claro, e cando di, por exemplo, Rubén Lomba, que é unha ventaza porque un xogador que quería sair, se seguía no verán, só sacaba 6 kilos, estamos a falar dunha ventaza do punto de vista económico, pero o punto de vista deportivo, que? Esa é a pregunta que eu sempre fago, Fernando. Sí, pero hablando del punto de vista deportivo, pues mira, justo iba a hablar de eso. Yo prefiero que no esté Tasos Dubicas a que esté sin ganas, porque estamos jugando, en vez de jugar con 11, jugamos con 10. Y ya lo vimos, ¿eh? Claro, ya lo vimos. Pero a pregunta, Fernando, ¿estás sen ganas por qué? Por él, por la situación do equipo, pues porque non se confía en él? Non o sei, estou a preguntar. Bueno, me imagino que porque él tenía unas expectativas de jugar mucho más que el año pasado. Y bueno, pues entre el resto de delanteros, pues a ojos de Claudio le quitaron el sitio. Entonces, bueno, él en lugar de aprovechar sus minutos, un poco se dejó llevar por esa dejadez, por esas pocas ganas. No sé si aquí el aspecto psicológico no se trabajó bien o desde su propia parte o desde la parte del Departamento de Psicología del Celta, que recordemos que este año ya cuenta con la psicóloga Laura Centoira, que está ahí con Claudio. No sé si ahí hubo un déficit o qué, pero
insisto, prefiero esta situación de un Celta sin un Tasos desganado y que otro jugador, ya sea de la cantera o que esté en la primera plantilla, pues pueda cubrir su situación. Hablaban de reubicar a jugadores de ataque que no son puntas, pero bueno, que no va a quedar otro remedio. Fer López, bueno, gente que son media puntas que pueda cubrir ese frente del ataque, ¿no? Como a Claudio le gusta tanto mover piezas en el propio partido, pues que ese frente de 3 jugadores, pues que se intercalen, que al final, bueno, hay que acordarse de que España, por ejemplo, ganó un mundial con ese estilo, ¿eh? O sea, sin un punta y jugando con jugadores que eran todos media puntas y sin tener una referencia arriba, con lo cual, pues bueno, es otra forma de jugar. Yo insisto, a mí me parece muy bien la venta económicamente y deportivamente, pues eso, yo no quiero, ya sea Tasos otro jugador, tener ahí un jugador que realmente está restando y que no está trabajando como quiere que trabaje Claudio, que, a ver, me parece súper correcto Claudio con esas declaraciones la semana pasada de que tenía fe en Dubicas, de que lo iba a mejorar, etcétera. A ver qué dice este fin de semana en la previa, el viernes, cuando le pregunten qué le ha parecido la venta de Tasos, del que él hablaba, eso, de que lo quería ya contaba con él, lo quería recuperar, iba a ser importante, de aquí al final, pues ahora ya no está. A ver qué discurso saca Claudio, que en ese sentido siempre ha sido correcto con la directiva, con la Secretaría Técnica, vamos, que está ahora, en la que está ahora Marco Garcés, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué valoración haces. Tengo curiosidad por saber cómo valora Claudio esto, que me imagino que, bueno, hará el típico discurso de que está contento y que vamos a salvarnos, pero lo dicho, y recalco, y lo decías antes, Jorge, otra vez, se le ha puesto con este mercado de invierno a la cantera ante un reto mayúsculo, yo diría un reto histórico, y ojalá salga bien, yo confío, porque es que además hay argumentos para confiar, o sea, nos lo han demostrado en el campo, lo que pasa es que eso hay que mantenerlo. Entonces, confío plenamente en esta cantera, pero bueno, ahora sí que tiene un reto de madurez importante. Vamos a ver hasta dónde da. Claro, di aí en absoluto se o noso discurso é que o problema é que haxa canteráns. Non, o problema non é que haxa canteiráns. Para mí, o problema é que non hai unha compensación entre que haxa canteiráns e que haxa outros xogadores Eu penso tamén, tiña notado ese comentario, eu penso que todo o contrario, eu penso que ninguén está a decir, nin neste bar, nin outros, que non nos gusta o discurso dos canteráns, todo o contrario, o que sempre falamos é da compensación. Pero isto en ningún deporte ou en ninguna actividade profesional, se tes 10, 15 persoas e as 15 son novas, eso non vai a ningures. Quero dicir, todo sempre, claro, en calquera oficio, sempre é unha cousa que tes que mesturar a xente que xa sabe, que ten experiencia, coa xente que vai entrando. En calquera práctica, sempre é así. Ti nunca podes pôr formando as cousas a 10 personas que as 10 sexan novas. Eso non funciona en ningún sitio, non? Entón, claro, unha cousa da compensación. Non sempre falamos de fichajes nesa clave, en clave de compensación. Evidentemente, menos mal que temos unha cantera potente. Bueno, aclara aí en absoluto que estaba a falar el cunha persoa do chat, non con nosco. Sí, pero bueno, como un comentario que sempre se soe por enriba da mesa, tampouco temos, no, que voltar a aqueles tempos onde... Pero eso tamén é unha cousa que non sei, pasa moito o tema da polarización, non? Aquela bella diativa entre, non sei se supoño que lembrades cando se falaba no Madrid de escoller entre Zidanes e Pavones, non? Sí. Como se solamente fose esa a opción, non? O tes mega cracks, mega estrellas ou rapaces novos. Pois non, o mellor o que funciona como estamos a ver precisamente é ter un Borja Iglesias, un Marcos Alonso, un Iago Aspas ao lado de xente que está menos experimentada, que aprende, vamos, cagando virutas, non? Entón, sí. Bueno, temos aproximadamente, Jorge, Fernando, uns 15 minutos para o remate do programa e xustamente aparece de volta do Álvaro Cunqueiro Antonio García Teijeiro, que está aí na casa. Buenas, e que Antonio. aparece nestes derradeiros 15 minutos de programa. Antonio, hola, benvido ao bar nestes últimos Buenas. minutos, pero teño que dicir que temos o tempo contado, temos 15 minutos. No, é igual, eu non teño problema ningún, é dicir, tiven que vir para casa porque non pintaba xa nada ali e neste caso estaba escoitando o que dicíades, bueno, cheguei ao final,
e podo dicir claramente que estou de acordo. É dicir, aquí hai que facer un equilibrio. Eu veño utilizando a palabra equilibrio desde o principio. Creo que os canteiráns veñen moi ben, pero sempre cando haxa ao lado veteranos que tiren un pouco do equipo, non? Tamén, é dicir, non se pode deixar. Aparte, sempre queremos que temos os mellores canteiráns do mundo e tampouco é certo. Quero decir que hai que buscar calidade non por ser canteirán tes que xogar, non porque, é dicir, hai que recoñecer que hai xogadores que pagan ben, outros son máis frouxos, teñen que ir entrando, outros van a explotar máis tarde. Non podemos poñelos se non hai un equilibrio, e o equilibrio, para min, neste momento non existe. E tampouco me gustan os planteamentos de inicio de Giraldez, sinceramente. Creo que eso de que decía Fernando outro día, sí, pero en cambio corrís enseguida. É tirar un tempo. A min é que non me vale eso de que corrís enseguida. E outro día non corrixiu. E outro día non corrixiu moito, ademais. Outro día non corrixiu moito, non? Porque, vamos, extraouno, sacando a Pablo Durán, poñendo no lateral, bueno, en fin. Que as cousas hai que dicilas, punto, sin máis, sin, como dicía el impresentable Felipe González, sin acritud. E hai que dicilo sin acritud, pero hai que respetar as opinións da xente. Dicir, aquí ninguén se cree en poder de nada. Cada un pensa o que pensa, e como somos todos celtistas, pois todos desexamos o mellor para o noso club. E sendo críticos tamén se está apoiando e se está sendo celtista. Eso de decir que todo vai ben, que todo vai para ben, que hai que darlles tempo. Está moi ben, darlles tempo. En primeira división non se pode dar tanto tempo como algunha xente exixe. Por conseguinte, hai que ter paciencia, pero hai que ser inteligentes a hora de confeccionar as plantillas e de confeccionar o equipo. E só quero dicir unha cousa. Vos podedesme confirmalo ou non, porque estiven un pouco desconectado. É certo que o Celta traspasou a Dubicas? Sí, en serio non lo sabes? Non, es que non. Dende onte Fernando levo desde a tarde de onte no Seral e non tiña, digo no Seral, no Cunqueiro, acabo ahora casualmente a sair de... Por 14 millones. Aquí están os números, Antonio. 14 millóns fixos, 2 millóns en variables e 10% en futura venta. Moi ben, pois cada día a plantilla é peor. Cada día a plantilla é peor. Pero bueno, vale, veremos onde nos leva todo isto. Eu quedei abrallado, a verdade, abrallado. Precisamente, Antonio, estábamos a falar disso, estábamos a falar do que pensamos da nosa valoración do mercado de inverno do Celta. Que foi o que dixo Fer, que ti antes mencionabas que escoitaches a rolda de prensa de Garzón? Pues a ver, evidentemente lo que dice es que la gente que se va ha jugado muy poco, que el porcentaje, digamos, de productividad es bajo de la gente que se va, y bueno, defendiendo que realmente el Celta no se debilita, incluso llega a decir que está mejor, con lo que yo no estoy de acuerdo, y que, bueno... ¿Estás de acuerdo? ¿Que está mejor? No, dixo que non estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo. Y evidentemente yo creo que le atacaron un poquito a Marc Garcés diciendo que no entendían los periodistas que cómo creía él que estaba la plantilla mejor, y él, bueno, se defendía en el sentido de que sacó estadística, empezó a decir minutos jugados por cada jugador que salió, y salvo alguno que sí que salía con minutos bastante altos como Bamba, el resto, bueno, pues lo justificaba, ¿no? Y lo pero de eso ayer... é tramposo, ¿no, Fer? Eso é tramposo, porque no, bueno, y lo de ayer... minutos non quere decir que non os xogue de aquí a final, ¿no? Claro, y lo de ayer... Hai que tirar de tal. No, claro. Es decir, a min eso de Dubicas concretamente asentóme fatal. Saía da habitación eu e estaba en riba de un mostrador ali de enfermeiras e vin e quedei abrallado porque dixen, pero... Venden un tipo con 14 millóns, son felices porque estos en cuanto ven pasta se volven tolos e non tiñan pensado, porque logo poña que non lles daba tempo a... Claro, a ver, lo que dice Marco es que no quiere traer a cualquiera porque su experiencia profesional le indica que traer a cualquiera. Claro, bueno, no, que traer a cualquiera por cubrir ese hueco, que dice que es pues contraproducente y que querían algo concreto, pero claro, que le pedían mucho sabiendo lo que habían ingresado por Dubicas. Claro, el club, lógicamente, que vende, sabe que el Celta tiene dinero y entonces le pide pues una cifra importante. Evidentemente, con tan poco tiempo el Celta pues no es capaz de operar y se queda sin este reemplazo. Entonces, claro, como sabemos que él non quería seguir,
Eso tiñan que telo previsto xa, eh? Sí, a ver, yo entiendo que hai... Non é un problema ahora de que el, si quería marchar, que marche. A min, o que máis me doe é que marche e que non haxa un recambio. No, lo que yo digo es que hay gente los 365 días trabajando en el Celta viendo jugadores, eso siempre tienen una lista de jugadores. Es decir, ¿el Celta podría haber traído a cualquiera? Sí, lo podría haber traído y cubrir esa baja. El discurso de Marco Garcés es que no quieren traer a cualquiera, querían a alguien específico, tenían una lista, entiendo, reducida de jugadores específicos por los que pedían mucho dinero, sabiendo el club vendedor que el Celta tenía ese dinero ahora en caja, esos 14 millones. Entonces, claro... Es que non fan unha operación ben nunca, sempre están aireando trapos e logo os clubs se aproveitan, claro, lógicamente. Sí. Claro, pero a ver, insisto, yo creo que Marco Garcés se defiende su trabajo y lo argumenta como puede, pero insisto, lo que da como resultado de ese mercado es eso, la imagen y el escenario que se le presenta ahora a la cantera del Celta, que ojalá salga bien y se revalorice todo, porque también hablaba esta tarde Marco de la revalorización de la plantilla, ¿no? Que tiene mucha fe en que los canteranos se revaloricen, ¿no? Entonces, bueno, está, digamos, pues ya dando por hecho algo que todavía no se sabe, ¿no? El valor final lo veremos en el mes de mayo, a ver qué valor final tiene esta plantilla. Bueno, a ver, yo entiendo los argumentos, que evidentemente son válidos, no es cualquier argumento, pero mi visión es diferente. Mi visión es que el Celta se queda, pues eso, con una situación de incertidumbre y a ver cómo responde, ¿no? Pero bueno, yo confío tanto en la plantilla como en Claudio, pero digo que es un reto importante para estos chicos. Bueno, pois eu a verdade é que estou moi decepcionado coa xestión unha vez máis directiva, porque este señor Marco Garcés non se esquece, é dicir, eu non esquezo que gastou 4 millóns e pico por Allende. Nadie se lle bota en cara iso e ahora resulta que hubo que cedelo porque non vale. Acaban de fichar a un xogador John Abdellaoui, creo que se chama. Abdellaoui, sí. Un rapaz máis que outro día eu vin no partido do Celta da Fortuna e a verdade non aportou nada, non achegou nada de nada. Bueno, acaba de llegar. Bueno, acaba de chegar, pero al final non sabe se está baixo ou está arriba. Xoga baixo, pero xoga o primeiro tempo e o segundo arriba. É dicir, é que estamos cansos de que fixen para o futuro. Hai que fichar para o presente dunha vez por todas, xa. Isto é unha tomadura de pelo. Sinceramente, estou moi cabreado coa xestión de Marco Garcés. Moi cabreado, así de claro. Porque non pode ser. Eu estou de acordo con que Tasos quería marchar. Está claro, quería marchar. Bueno, moi ben. Pero eso que Tasos, canto tempo hai que Tasos quería marchar? Claro, entón non houve posibilidades de buscarlle un recambio. Veña, que xa está ben, que nos coñecemos todos. Un desastre, de verdade. Quedei abarallado. Pero non porque non teñamos a Tasos Dubicas, sino porque non teñamos alguén que o substitúa. Iso é o que me preocupa a mí. Claro, di Manuel González, non esquezamos que Aspas tamén pode xogar aí. Sí, hombre, sí. Sí, pero Aspas no tiene 24 años. Aspas no tiene... Pero Aspas no tiene 24 años. Sí. Estoy de acuerdo. Pero non son igual, tampouco igual. Pero habrá tamén que pensar eso no futuro, non? Eu penso que, vale, eu podo comprar o que me diga Garcés, perfecto. Tamén opino como Antonio que o mellor, se ti sabes que vai marchar, que Dubicas non quere quedar, pois podes empezar a pensar cousas. Pero unha vez que xa pechas agora, ti tens que empezar. A min o que me preocupa é que Garcés non fale do futuro, que non fale de estamos xa a traballar para, o mellor non hai que mercar tanto, senón mercar mellor. O mellor fixar dúas cousas, non? Temos que traer, pois eso, un porteiro e outro xogador, e fixarse en dúas persoas que podan ter garantías de futuro, de empezar a traballar xa, como decías antes, para non fichar o 31 de agosto. Sí, de eso también habló Marco, Jorge. Dijo que con jugadores con los que no pudieron llegar a acuerdos se está negociando ya para verano, pero claro, eso no resuelve la permanencia del Celta. E logo chegará verán e dirán que non poden gastar porque hai que vender 35 millóns. Que son os contos de sempre. Caperucita Roja
aposta actualmente no fútbol do Celta. Isto é de verdade alucinante e hai xente que lle compre os discursos, a verdade que xa chega un momento que me cansan. Bueno, Eu xa estou canso, a verdade. Pechamos o mercado e falamos no vindeiro bar un pouco máis porque non queda hoxe demasiado tempo. No, eu teño que cear que non comín. Rubén Lomba di que había cambio de tasos, está a falar dun xogador da MLS dos Estados Unidos que é Brandon Vázquez, que é un xogador que, bueno, ten experiencia nos Estados Unidos en a Liga Mexicana, pero máis diso tampouco podo aportar, pero pediron moito diñeiro, polo que parece, porque era o derradeiro día, bla, bla, bla. Bueno, dende logo, a min o mercado tamén me parece moi decepcionante, sobre todo a dificultade que pon, a responsabilidade que pon todo este tipo de movimentos sobre a canteira do Celta. Temos exactamente 3-4 minutos para dar os puntos do partido e para pois facer unha porra para o partido do Betis que todos os que estades aí veredes no estadio e eu pola televisión. Vou comezar eu dándolle simplemente un punto a Pablo Durán e xa está. Non hai máis porque non atopo ninguén. Te copia, Antonio, lo tenía escrito ahí, aquí también. Solo un punto a Pablo Durán por ese gol, ese buen desmarque y ese remate, ¿no? Creo que es una de las esperanzas que vamos a ver mucho más, evidentemente. Sí, ahora, bueno, con la salida de Dúbicas, é unha esperanza, pero cuidado, porque técnicamente é moi xustillo, de momento, afortunadamente, ten olfato, tal, vale, de acordo, pero como lle carguemos ao pobre Pablo Durán, toda a responsabilidade que Dúbicas deixa, podemos afogalo. Eu, pois mira, 3 puntos a Pablo Durán e un punto a Starfelt. 3 puntos a Pablo Durán e un punto a Starfelt. Porque foi o único que mantivo na defensa un pouco, porque aquilo era un desastre, porque non había para onde collelo. Tiña unha cousa parecida. Eu tampouco vou dar 5 puntos, porque penso que non hai. Vou dar tamén 3 a Pablo Durán, porque penso que foi o mellor que tivemos neste partido concreto. E vou darlle un puntiño a Fer López por lo mesmo do outro día, porque deixou detalles de calidade técnica no pouco que estivo, bueno, tamén é unha forma de sinalar o pouco que hubo. Sí, pero estou de acordo con Antonio que Starfelt, ademais do erro ese que tivo, sí que fixo unha boa actuación e se impuso a un Hugo Duro que acabou pues, ata as narices de aburrido del, aburrido. Pero estou de acordo no de Fer López, no de Fer... Ah, vaya, me ilusionaste, Antonio. No de Fer Rodríguez. No, vaya. No, tamén estou de acordo co que dixeches, Fer, estou de acordo con ese punto que das. O que pasa que eu quería poñer tamén a Starfelt porque aguantou el como puido toda a defensa. Tivo erro, efectivamente, Hugo Duro de remate de cabeza. Bueno, aí foi unha... Pero, por lo demais, estuvo impecable. Pero, bueno, o que quería dicir de Fer López é que non se pode poñer un xogador 3 minutos, 4 minutos. Tal. Si queres un pouco nel, en fin, sácao antes, porque peor que o que estaba facendo todo o mundo non o vai facer. Porque, efectivamente, como moi ben di Jorge, cando colleu o balón, se lle notou unha calidade, unha clase... Como en Vitoria, Antonio. Unha visión de fútbol. Igual que en Vitoria. Claro, sí. Pero non tivo tempo a nada, si non achegou nada ao equipo porque non lle deron a oportunidade. Pero bueno, de acordo totalmente. Bueno, rematamos o programa coa porra pro Betis, xa non hai casi que tempo de analizar o partido porque, como digo, hoxe teño o tempo contado. Antonio di un 1. Sí, antes de que me o collas tío, me colla Fer ou incluso... Pues yo como celtista... Gol de Pablo Durán. Firmo ese empate, Yo como celtista firmo ese empate. Pues estamos acordados, Fer, estamos fastidiados porque despois hai que ir a Madrid co Atlético de Madrid. Despois vemos a Asuna que non che vai regalar nada. Despois imos a Girona. O sea que... Sí. Pois digo un Antonio, eu digo 1-0, gol de Billiot. Jorge? Eu vou revertir a miña porra do Valencia. Pensaba que iba a ser 1-2, pois agora vou por 2-1, porque está claro que a nosa porta non temos clean sheet nin de broma, o sea, podemos ter gol sí ou sí. Penso que podemos empatar, podemos ter un pouco de sorte e marcar dous goles. E quen marca?
Pois pode marcar Pablo Durán e pode marcar Fer López, veña, a ver se xoga máis. Perfecto. ¿Y Pues, Fernando? bueno, pues mira, me quitaste el 2-1, Jorge. Voy a poner la misma diferencia, pero con más goles. 3-2. Vamos a poner de goleadores a Pablo Durán, a Borja Iglesias y a Williot. Venga, alguno acierto seguro. Malo será. Perfecto, pois con iso non queda máis tempo que para rematar o programa. Como dicía, tiñamos o tempo contado hoxe por cuestións persoais, pero bueno, animo a todos os celtistas e todas as celtistas No. que estean a Hai escoitar. Antón, hai un comentario aí que convén comentar, A ver. que convén dicir. Como que estamos dicindo dos canteiráns e falamos de Fer un pouco máis? Porque que non hai máis. É que non hai máis. Esa é a razón polo cal que non pode recaer sobre a canteira de responsabilidade. E eu, cando dixen o de Fer López, concretamente o que dicía era que puido sacalo antes, porque estaba todo o mundo facendo tan mal que era imposible facelo peor. Esa é a miña opinión. Pues ahí está a respuesta de Antonio. Es que no es incompatible una cosa con la otra. O sea, este comentario, Claro. yo lo que digo es, lo que Claro. estoy diciendo es que la responsabilidad es brutal, la que tiene ahora la cantera es brutal, y eso no quiere decir que claro que son buenos, y yo lo he dicho siempre, la madurez de estos chicos, desde que yo los vi jugar, me parece brutal. O sea, no se esconden, no tiemblan, son valientes. Esto yo no lo veía en canteras de hace décadas, no lo veía y ahora lo veo. Y me parece que es un cambio radical en la cantera del Celta. Pero lo que digo es, juntamente con esto, que yo creo no es claro porque me lo demuestran, es que aún así el reto que tienen es brutal, salvar a un equipo en primera división. Me parece un reto brutal. Iso xa hai tempo que o veño dicindo eu. De todas formas, non toleemos cos canteiráns. Non toleemos cos canteiráns. Hai algúns que teñen moita, outros son máis normaliños, que teño dúbidas que xogasen algún equipo ou noutro equipo de primeira división. E hai que dicilo sin medo. Eu si canteiras que paguen a pena, senón non, a verdade. E hai que ter paciencia con eles, cos que paguen a pena. Porque estou vendo que están esmolecendo uns cantos, Uns cantos se están esmolecendo desde que comezou o curso. Así que, en fin, que tomemos todos nota que hai que ver o fútbol de moi diversas maneiras. Nada, perdón, Antón. Rematamos simplemente con iso. Grazas por estar aí, Jorge, Antonio, que apareceu na parte final, por suposto, Fernando, escoitade o Bar Celeste en YouTube en diferido e tamén en Spotify en iVoox, deixade pola parte de abaixo dos comentarios tanto a porra pro partido fronte ao Betis como os puntos do partido que o Celta perdeu en Mestalla fronte ao Valencia. Rematamos así, pois pegando ese berro celeste e Antonio que Susi mellora e volte a casa o máis rápido posible. Sí, estaba bastante incómoda, a verdade, con vómitos e tal e cual, pero bueno, confiemos que eso é un problema de, supoño, de anestesia. Esperemos que sexa iso. Pois bueno, que ahora digo eu, votando se deixo eu, porque non teño moitos ánimos para berrar, vale. nin polo que vexo no campo, nin polo que vexo fora. Así que, como sempre, o de sempre. ¡Hala! ¡Celta!